кун бардоро 8 та телефони қимат гирифтаги бардоро лайкора бизанен. Видеои нав мекунем бардоро шумо навеина бародаро Samsung Galaxy A73 пачка ина салафан пача A73 нархиш 3500 сомон. Неш Redmi 10 нархиш 1200 сомон. Неш Poco Oppo нархиш 1100 сомон. Инаш S9 Plus нархиш 1000 сомон ина бардоро нарх но телефону бо хавар шишари Қурмонтепа кучай баоре магазин акай сифуна бардоро лайкора бизанем видеои нав мекунем бардоро шумо намеина тамошо кунем. Коми телефони на iPhone 13 1000 сомон пиштаки шикастаги ина iPhone 13 200 1000 сомон пиштаки шикастаги ина. Неш Realme S11 нархиш 750 сомон. Неш Samsung Galaxy A13 нархиш 1200 сомон. Неш Honda камера шайволо мебура нархиш 1100 сомон ина бардоро ай нарх нои телефону бардоро бо хаваршин шаҳри Қурмонтепа кучай баор магазин акай сомон бардоро кредит мета бе фуиз мета бардоро тамошо кинна 50 та айфони хеле киноги овардагим айфони пачка овардагим будури лайкора бизанем видеои нав мекунем шумо намия кадон бардоро ай шаҳри Душанбе ай шаҳри Ваҳдат занг мезанем ай нояи Дурда занг мезанем вақта ай раҳои дур алишира бардоро ба телефон гап намезанам фақат бихарин доставка бе пулай бардоро алиш кадана вообще ба телефон гап намезанам бардоро бихарин 25 шаҳр нави вилоят хатун айшо кимо доставка бе пулай бардоро шуморо чӣ гуфтаним бардоро TikTok дар YouTube ба ҳарфои тоҷикӣ телефон тиҷа ба YouTube дам канал дорум дар YouTube ба ҳарфои тоҷикӣ телефон тиҷа бизанем будурем подписатсия кунем ай нарх нави телефону бародаро бо хабар шин мақсад ки дар Москва бениҳоят телефон қимати дар Тоҷикистон арзон бардор ина тамошо кунед 800 сима 1000 сима 500 сима любой хел телефону ҳаст бардор лайкора бизанед кадом дар гафои мо махул нест лайк назанед бардор ина марҳамат тамошо кунед.